Hey guys, I'm Hassan Abdul Rahman, second gen owner of Pondok Abang. Today I'm here at our frozen mart where you can get Zamzam. Okay guys, Al-Ma'u Zamzam. Okay guys, kepada siapa yang orang kata tu was-was ini air Zamzam ke, tipu punya ke, tak boleh bawa keluar ke apa, ini bawa datang sini tengok. Okay guys, ini ada lab test dia guys. This time round kita orang punya stok yang kita dapat ada lab test. You tengoklah sendiri. So guys, kalau kita orang ni tak ada evidence, kita tak tahu, kita jangan nak fitnah. Okay guys, hukum fitnah ni lagi teruk daripada membunuh seseorang. Jadi janganlah kita berfitnah. Okay guys, malah lebihlah banyak bersedekah. So kalau you datang sini, you jangan lupalah you letak ini pun dah berat ni. Ini ada projek infak Masjid Haji Muhammad Saleh, Makam Habib Noor. Tengah nak memperbaiki makam sekarang, insya-Allah akan siap tahun depan. So kalau you shop, sedekahlah InsyaAllah Allah akan memberi anda kesihatan bil afiyah wassalamah fi kulli makan wa zaman. Amin ya rabbal alamin. Order now from pondokabang.com. The best authentic Malay food made traditionally.